Uthukangia munene wa mitii muthemba wa Magrove iria ikuraga iria-ini ni ucungiriirwo gikundi kimwe gia guthaitira maria maturigicĩirie kwambika kambeini cia kuhurana na uthukangia wa mitii ino. Kuringana na Arafa Salim Baya, uria ni mumemba wa gikundi gia Atumia kia bidii yetu na kazi yetu, ni ugite ni mahandite makiria ma mitii 1,000 ya mitii ino arita Ikinya ria kumithaitira. Salim ni ugite mitii ino ikoretwo iri ya uteithio munene kiwonjoria na ni maigite miato ya njuki kuria mathuaga ukiwa kwendia. The main aim is to conserve the marine ecosystem, not only conservation but also to benefit from the natural resources in a sustainable way. The group, they have engaged themselves in different activities which bring income to them. Oho ni moritie thirikari nene ya county itikire kunyitanira nao na kumateithĩrĩria mitaratara-ini yao. Wengi hawawezi kuingia hapa kuharibu. Kwa hivyo kujivunia kwangu ni haya mazingira ya hapa yamekuwa mazuri kupitia kwa hawa kina mama. Oho mari na itanya ria gwaka kambe cia kugucĩrĩria agendi magitumira mitii ino. Ngiripotera ceceni ya Kameme TV, getwo Njeri wa Kamau.